Stoji. 600 metara. Stani samo malo da li on mene upisao. Za jezik. Ovdje da ne upišeš za osnicu. Odmah tu. I tamo mi upiši za odmah. Da. Samo piši. Start ambasadors Kupa uz barijeru je Salah Al-Din, ali tempo trke želi da diktira Alvin. Druga pozicija za Maksimilijana LP, pa Torino Hill na četvrtoj kameni bili sa Milošem Milovićem. Bolje blagu prednost u odnosu na Salah Al-Dina ima Alcatraz. I dalje čelo za Alvina i Gorana Mešetovića, druga pozicija za Maksimilijana LP. Uvećava tu prednost Alvin, a zaostaje Torino Hill. Alvin i Goran Mešetović, ali sve su ponovo bliži Maksimilijan LP i Aleksandar Šašić. Torino Hill, pa Kameni Bili i Miloš Milović. I dalje Alvin, ali čini mi se da uživa u sedlu Maksimilijana LP. Aleksandar Šašić sada će napasti, pogledao je Šašić gde mu je najbliži rival, to je Torino Hill. Sada Maksimilijan LP i Aleksandar Šašić imaju blagu prednost u odnosu na Alvina i Gorana Mešetovića. Goran Mešetović izgleda ponovo će biti u prilici da osvoji pobednički trofej. Iznutra Alvin, s polja Maksimilijan LP i Aleksandar Šašić ko osvaja lovorike ambasador skupa. Alvin, Ergele Zonatica ili Maksimilijan LP. Maksimilijan LP s polja, iznutra Alvin i Goran Mešetović ili Maksimilijana kroz sredinu ide i Torino Hill. Maksimilijan LP